ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем, ҳар кас ба забони худ сухандон гардад, унвон гирифтааст ва инак мавзӯе ки интихоб шудааст, ин беасос нест. ҳаёт, вақт ва зиндагӣ исбот карда истодааст ки ин мавзӯи муҳим аст ва сари он ҷиддӣ андеша кардан лозим. сухан дар бораи забон меравад, забони модарӣ. албатта насли наврас бо лафзи ширину равони модарӣ ҳарф мезананд, шеър мехонанд, суруд медонанд, аммо ин масъала тарафи дигар низ дорад. кӯдаконе ки дур аз ватан ва забони тоҷикӣ мондаанд, онҳо чӣ? Як навор омодаи пахш аст, ҳамроҳ онро тамошо мекунем. Он навори муқаддимавӣ аст, шуморо боз ба мавзӯи имрӯза наздиктар мекунад. Марама таваҷҷӯҳ кунед. Чанд гифтаsan мактаб? این صحبت همگی چند لحظه اینه بیبی با نبیره‌اش است. این زن زاده و استقامت کننده ناحیه بابا جان غفورов می باشد. نام و نسبش میسر جوراییه و سینش 52 سال است. 4 نبیره دارد. میگوید 13 سال این جانب فرزندانش در فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنند. از این رو نبیره هایش در کشور روس به کمال میرسد و در همانجا به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند. 13 سال için Rusya zindagi میکنند. پسرچش همینجا تولد شد. 1 سال شدسونی رفت. دخترچش 2016 همینجا تولد شد. حاضر نامش مهدیه. امسال 1 سیفه رفت. زبانش هر زبانی هم گپ میزند. روسی گپ میزند. روزای تعطیل به خوجنده بیاد. تاجیکی گپ میزند. ما بینش به یک دیده روسی وای میکند. خوشکده گپ میزند. حالا نبیره خردی میسر جوراییو به صنف یکم می رود. او در مکتبی رقم 287 مسکو تحصیل دارد. میگوید پورا با زبان روسی صحبت میکند. وقتی تعطیل به تاجیکستان می آید، تنها تابستان با زبان مادریش تاجیکی سخن میکند، اما نسبتا مشکل تر، زیرا هنگام سخنرانیش کلمه ها از لغت روسی نیز استفاده می شوند. امروز در جامعه مشاهده می شود که نسل نو، مخصوصا عائله هایی که بیرون از تاجیکستان در کشورهای فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا و دیگر منطقه ها عمر به سر میبرند، کمتر از زبان مادری خود یعنی تاجیکی دور ماندند. حال آنها میگویند که این روند از حساب دور بودن از وطن اصلی و تاثیر محیط است. تا کجا این حالت باعث کاسته شدن زبان مادری تاجیکی میگردد؟ این مسئله گشوده بررسی میخواهد، زیرا به مانند قهرمان این نوار از زبان مادری خویش دور ماندن نسل نورس به مشاهده میرسد. خب نوارو همراه تماشا کردیم. این همگی یک چند لحظه گفتگوی مادر کلان با نبیره‌اش که وقتی گپ زدن نبیره اول با زبان روسی و یک دو کلمه تاجیکی رو همراه کرد و گپ زد. اکنون شما قهرمانی ما در این برنامه هستید، شما هم مادر کلان. خب نبیره شما هم در فدراسیون روسیه است. چند سال اینجانب؟ 3 سال اینجانب. این 3 سال است که در فدراسیون در شهر چلیابینسک میخوند، زندگانی میکنن. از همانجا خانه گرفتن، در همانجا تحصیل میکنن. الکی دو نبیرم تحصیل میکنن، یکیش سیومش در کردستان است. آنها زبان تاجیکی را میدانند یا با کدام زبان معاشرت میکنن؟ اساسا گفتگو وقتی که سال اول رفت بینم الکی زبانش زبانی روسی گرفتار شده است. بیشتر با زبان روسی. این چی بود گفته از من پرسید با تلفن. حاضر باشد در وقت تعطیل تابستان آمد بسیاری گپ‌ها میگوید که از خاطرم برآمده است. نتیجه همین معاشرتی با زبان روسی در همانجا همین خیر نتیجه داده است که زبان مادری خود رو قریب که گم کرده است. همین 1 ماهی آمادگیش به من بسیار کتاب‌های ادبی همین تاجیکی دادم که شعرهای تاجیکی عرض کردم که گوش کن. یک روز باز همین وطن ادم میبی زبان مادری و عذاب میکشی. تو باید زبان مادری از خاطر نبرار. اهمیتی هم چند بار ببوله گفته ساده است. همین من کردم که دیگر من ببوله نگو. من همین بوجومی ایجومی چه زبانی تاجیکی ما هست مادر کلام. همین خیلی کرد. چه قبول کرد؟ معقول دونست. خودش شرم داشت که زبان مادری از خاطر برآوردم. در خانه آنها با کدام زبان معاشرت میکنند؟ شما پرسیدید از فرزندتان؟ اول
келинам гуфтанд ки ҳамин русӣ гап задам ки то ки ҳаминҷа мактаб таълим мекунду бо забони русӣ азоб накашад гуфта ҳамин хел раво бе ягон хел монегӣ забони русиро нағз гап мезадагӣ шудааст ки то ҳатто чӣ гӯям забони тоҷикӣ тамоман аз хотир барбардагӣ ҳамин хонавиам охирин вақто мегӯянд ки набирчи хурдсаким Кӯдакистон рафта истодааст ҳозир вай тамоман бо забони русӣ гап мезанад набери хурди шумо ҳам дар Русия ё дар нева ҳамон саҳим фарзанди писарам вай Кӯдакистон меравад дутаи аввалаш мактабанда хутаракиш Кӯдакистонанда аммо Кӯдакистон мерафтагиш аллакай тамоман бо забони русӣ яъне ҳарфе калимае ба забони тоҷикӣ наметонад ва ин шуморо ҳамчун модар калон хурсанд мешавед ё баръакс мана ба изтироб овард гуфтанд ки забон воситаи муҳимтарини алоқаи байни инсон аст албатта забон лозим аз худ кардан накунӣ ки забони модари худмо забони аҷдодии мо аз байн рафтанаш дар кор не забони аз ҳама хушрӯйтарин назари ман ба забони худамо бале ташаккур боз бо шумо дертар суҳбат мекунем алҳол ба студияи мо боз як нафар меҳмон алҳол бо мо мепайванданд марҳамат муаллимаи азиз ба барномаи мо хуш омадед гузашта ба ҷои худ шинед ва мо мефаҳмем ки рӯзи корӣ аст шумо аз кори худ инҷо ба студияи мо даъват шудед камтар дертар бошад ҳам хуш омадед бо мо пайвастед ва дар идомаи барнома мо албатта вобаста ба ин мавзӯъ андешаи шуморо ҳам мешунавем инак боз як нафар модари ҷавон инҷо нишастаанд марҳамат мо ҳоло саргузашт ё худ зиндагии ҳамин модаркалонро ки бо набераҳо чӣ хел алоқамандӣ доранд хуб вобаста ба ҳамин мавзӯи имрӯза мо шунидем акнун дар хонаи шумо чӣ кӯдакон бо кадом забон гап мезананд духтарчаи худам дар гурӯҳи забони тоҷикӣ таҳсил мекунад вале писарчаам дар гурӯҳи забони русӣ таҳсил менамояд ва духтарчаи ман забони тоҷикиро хеле хуб балад аст сабаб он аст ки бисёр китоб мехонад ду маротиба дар ҳамин озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда дар сатҳи вилоятӣ иштирок намуд вале ба ҷумҳуриявӣ ҳоло роҳ наёфтааст кӯшиш дар сари ҳамин дорем писарчаам бо забони русӣ аллакай суҳбат мекунад ва ман то ҳамин дараҷа фарқиятро ҳис кардам ки ин забономӯзӣ ҳатто шахсияти хонандаро мана инҷо устоди муҳтарами мо аз фанни психология шитиянд ба ҷиҳати равонии кӯдак низ таъсир мекардааст аз кадом ҷиҳат ба андеши шумо ба андеши муносибат гуфтор рафтори кӯдаконро тағйир медиҳад забономӯзӣ хуб агар масалан кӯдаки шумо гуфтед ки як нафараш ба забони русӣ муошират мекунад гап мезанад рафтори ӯро чӣ хел тағйир дод аллакай вай мустақилият хоҳ шуд масалан баъзе чизҳо ва фикри моро рад мекунад вале вақте ки хоҳарашро мебинад албатта мо ба он кӯшиш мекунем ки ҳамроҳи падараш мо ҳардуямон омӯзгор ҳастем забони тоҷикиро хуб аз худ намояд ҳар як чизе ки хоҳараш мехонад ҳаракат мекунем ки ба ӯ фаҳмонем аз ӯ низ талаб мекунем ки калимаҳоро дар ҳақиқат дар хона бо забони тоҷикӣ талаффуз кунад дуруст гӯяд ва ҳатто тарҷумаи он калимаҳое ки дар мактаб менависанд ман худам шахсан ҳар рӯз тафтиш менамоям ки оё дуруст нависта истодааст масалан и дарозро қеро ҳеро он ҳарфҳое ки дар забони русӣ нестанд ӯ он калимаҳое ки бо забони тоҷикӣ нависта истодааст дуруст нависта истодааст ё не ва яъне ман аз он ки фарзандамро ба гурӯҳи русӣ додам ва онро омӯхта истодааст зиддият надорам агар дар шароит бошад бигзор бисёр забонҳоро омӯзад мо ҳаракат карда истодаем ки фарзандамо забони англисиро ҳам омӯзанд аммо пеш аз ҳама ба забони тоҷикӣ ба грамматикаи забони тоҷикӣ ман сахт аҳамият медиҳам ва ҳаминро талаб менамоям беҳтарин ташаккур вақте чанде пеш ман дар сомонаи иҷтимоии фейсбук гурӯҳи нигоҳи зан эълон гузоштам унҷо бисёр нафарон андешаҳои худро навиштанд ва ҳамаи онҳо бо як овоз гуфтанд ки воқеан мавзӯи муҳим аст саривақтӣ аст ва ин дарди имрӯзаи аксари волидайн ҳам мебошад забон донад ин бисёр хуб аст дари бисёр имкониятҳо боз мешавад забон донӣ ҷаҳон донӣ ва чӣ хеле ки гуфтам дар баробари омӯзиши забонҳои хориҷӣ донистани забони модарӣ ин аввалин дараҷа меистад ва афзалият ҳам ба забони тоҷикӣ дода мешавад ва ана ҳамин духтарак ҳам тавассути фейсбук аз эълони мо бохабар шуданд бо ман тамос гирифтанд хоҳиши дар ин барнома иштирок карданро намудед шумо ба чӣ мақсад ин мавзӯъ барои шумо ҳам шинос аст марҳамат барои ман хеле ҷолиб буд ва барои иштирок кардан барои он ки мавзӯъ хеле мавзӯъи ҳассос аст мавзӯъи ҳассос ба он хотире ки маданияти моро фарҳанги моро забон ифшо месозад ва
мушкилоти ҳамин мавзӯъро дар чӣ дида истодаед шумо? мушкилот дар ҳамин аст ки ҳозир барои нутқи забони худ ҳозир забони худ ки як мушкилӣ дорам. аввалан маъзарат мехоҳам. бисёр зебо гап зада истодаед бо забони адабии тоҷикӣ. давом диҳед фикри худро. мушкилӣ дар ҳамин аст ки аллакай ман кӯдак надорам, лекин ҷавононе ки ҳамсинни соли ман ҳастанд забони тоҷикиро аксарият наметонанд. вақте тоҷикӣ гап мезанам намефаҳманд. баъзе аз нафарон намефаҳманд. дуруст аст ки мо забони русӣ, забони англисӣ, дигар забонҳоро дониста бошем. инчунин ман низ медонам, лекин забони тоҷикӣ ин аввалин дараҷа барои ҳар як шахс гуфта ҳисоб мекунам. ва маро хеле ин ҳолат ба тарс меорад, гӯям хато намекунам. ман метарсам аз ин ҳолат ки забони тоҷикии худро намедонад. ва ин албатта ба маданият фарҳанг низ таъсири худро мерасонад. саломат бошед, ташаккур. ин мавзӯъ ба шумо ҳам шинос аст? аз кадом ҷиҳат ки фикри худро мегӯяд? дар кӯдакистон ҳам бисёр волидон мехоҳанд ки кӯдакони худро рост ба гурӯҳҳои русӣ баранд. чаро савол медиҳед, мепурсед аз онҳо? вайҳо фикри вайҳо ҳамин хел ки оянда калон шавад, онҳо ба дигар давлатҳо, мисол ба давлати Русия рафта дар он ҷо зиндагӣ мекунад. вақте ки дар он ҷо зиндагӣ мекунад, баъд ба масъалаи забон мушкилӣ мекашад. барои ҳамин онҳо мехоҳанд ки гӯё ки мушкилии ҳамин кӯдакашона осон кунанд бо ҳамин восита. дар Кӯдакистон дар гурӯҳи мо ҳам дар Кӯдакистон мо пурра бо забони тоҷикӣ, гурӯҳи русӣ вуҷуд надорад. лекин бисёри волидо чӣ хел ки маълима гуфтанд, русиве талабгор ҳамту бачаҳошона фарзандашона мебиёранд, аввал мепурсанд ки гурӯҳи русӣ ҳаймӣ. мо худомо мураббиҳо ноза ҳаракат мекунем гурӯҳи худомо тоҷикӣ бошад. ҳам дар қисми дуюми рӯз ба он кӯдакҳо машғулияти забони русӣ гузашта ҳамин кӯдакон ҳаракат мекунем ки он чие ки медонанд, он чие ки фаҳманд ҳамонҳоро омӯзанду ҳамон забони русӣ кади як чи ёд гирифта аз Кӯдакистон мактабҳо рафта азоб накашанд. чӣ хел ки мана маълима гуфтанд, ҳамошон талабгори забони русӣ, ҳамин хондан ба оянда ҳамин шаҳрҳои Москваю Россия мерим гуфта ҳамин русиве бисёриҳо русиве талабгор. бисёро мешавад ки фарзандошон гирифта ба Кӯдакистони хусусӣ забони русиве мебаранд. забони тоҷикиро ҳам меомӯзанд ба ҷуз он ки забони англисиву русӣ, забони русӣ гуфта истоданд бисёр сер талабот аст. забони тоҷикиро ҳам меомӯзонед? кадом вақт? маркази дурахшон аз соли 2012 эси фаъолияти худро дар бар мегирад ва ҳамон вақт талабот ба забони русию англисӣ зиёд буд, бинобар гурӯҳи тоҷикӣ набуд. вале солҳои охир, ман ҳамин охир солҳои 3 соли охир ман дида истодам ки волидайн меоянду мегӯянд ки фарзанди ман гурӯҳи русӣ забони давлатӣ ва азоб киштааст. маълимаҷон забони давлатӣ вай ҳарфи қею ӯю ҳею ҷея талаффуз карда наметавонд. вақте ки талабаи синфи рус забони давлатӣ шеър мехонад, худи ки як масалан бачаҳо аз хориҷа омада забони тоҷикӣ шеър гуфта истодагӣ боин. бинобар ҳамин талаботҳои дар назар гирифта мо забони тоҷикӣ ҳам кушодем. ва ҳозир манимин 6 солаҳо гурӯҳи тайёрӣ ба мактаб падару модарон меоянд, мегӯянд ки мо ва забони русӣ дакор, лекин аввал забонаша омӯзад. ин чиз ҳам ҳаст, хурсандиовар аст. фарзандони муҳоҷирон ҳам меоянд? фарзандони муҳоҷирон асосан 3 моҳи манамин таътил меоянд. мана аз Русия чандташон омаданд, якчанд нафар аз Америка омада буданд, аз Олмон омаданд. албатта баъзеҳошон математика фанҳои дақиқро мехоҳанд, баъзеҳошон русишон аз ёд набарояд, лекин ҳастанд ки ҳамин як бисёр не, лекин ин нафарон ҳамин 1-2-3% муроҷиаткунандагон гӯем забони тоҷикиша нақс кунед, унҷо муошират нест. маълимаҷон асосан инҳо модаркалону рости гап модаркалон, чунки онҳо дар назди модаркалону бобояшон таҳсил мегиранд, зиндагӣ мекунанд 3 моҳи таътил. бинобар ҳамин мо ҳам ҳозир фаҳмида истодаем ки гурӯҳи забони тоҷикӣ зарур аст, бе ин намешавад. маҳбубаҷон ҳамон ба мана маркази
омӯзиши дурахшон нест. ҳозир ба ҳам фарзандоне ки дар муҳоҷират ҳастанд, ҳам оилаҳое ки синфҳои русӣ ва таҳсил мегузаронанду ба забони тоҷикӣ онҳо мушкилӣ мекушанд, ин гурӯҳҳо ҳозир фаъолият мебаранд. анакнун воқеан ҳам ин таъсири муҳит аст ки масалан кӯдак аз забони модариашро фаромӯш мекунад. шояд шумо гӯед ки ҳа вақте ки вай муҳоҷир аст. акнун дар дохили кишвар бошад чӣ? муаммо барои мо ҳам, барои чӣ? Барои он ки барои падару хусус барои модар дар назди телевизион гузоштани кӯдак хеле қулай. кӯча намебарояд, ҷанг намекунад, ифлос намекунад, овоз намебарорад. рӯзи дароз бачаҳо дар натиҷаи дар назди телевизион нишастанд, ба он вобаста шудаанд. адамо бача ки хусусияти тақлидкорӣ дораду дигар муошират нест, адамо муоширатро ёд мегирад. муоширати забони русӣ, забони англисӣ. падару модар аз худ беҳад хурсанд ки фарзанди ман забон омӯхт. забони русӣ ҳамин қадар нағз медонад, забони хориҷӣ, вале забони модарии худро гум карда истодааст. анамин ниҳоят дараҷа муаммои хеле вазнин. ҳатто модароне ки кӯдакшон дар гавҳора аст, ҳамин гавҳораро дар назди телевизион мемонанд ки то ки вай авора шуда гӯш карда хоб кунад. ин нодуруст мебошад. зеро ки кӯдак дар натиҷаи вобаста будан ба телевизион дар вай хусусиятҳои психологӣ гум мешад, коста мешад. ба монанди ҳиссиёт, муоширати якдигар фаҳмӣ, ҳамҳиссӣ, анамин чизо гум мешад. инҳо худашон ба худашон савол метиҳанд, худашон ба худашон ҷавоб метиҳанд, дунёи худашон мераванд. ҳамин гуна кӯдаконро назди шумо ҳам меоранд. масалан вай вобаста шудааст, бо забони ҳамон филми тасвирӣ гап мезанад. ким чӣ хел ширину нозуку умуман як талаффузаш ҳам ҳатто ҳамин хел ба забони худи ҳамон филми тасвирӣ шабоҳат дорад. ҳатто амалҳо ҳам ҳамин хел тақлиди ҳамин супермену дигар трансформеро анамин хичи. кӯдак ки дигар алтернатива нест, ҳамон чизо қабул мекунад. зеро ки муоширати дигар нест. ин хеле муаммои ҷиддӣ ва яке аз саволҳое ки вақте ки кӯдака мебиёранд телефон ба вобаста 24 соат. тасаввур кунед кӯдак вақте ки бозӣ ҳозир кӯдак телефон шудааст. ҳамту тахмин кунед ҳамин нақлиёт биям ягон ҷо баравидам, ҳамин кӯдак гирия кунад даро телефон метиҳанд то ки вай тамошо кунанду гап назанаду. ҳамин ин тамоман нодуруст. алхус агар кӯдак бо осебдида бошад, хеле хафнок аст. зеро ки кӯдак ки фишори мағзи сар дорад, ана ҳамин ҳолатҳо ба ҳолатҳои агрессивӣ, бадҷаҳлӣ, бадфеълӣ, худро нигоҳ доштан натавонистанд, ҳамин ҳолатҳо оварда расонда истодааст. мутаассифона. ва ин масъалаи масъалаи хеле бонг задан дар кор ки марҳамат бинанд вақти муайян, соати муайян, на ин ки гӯем аз чунки вай ҳозир намоишҳои бинидагар муаллима рангҳои бачаҳо гум карда истодаянд. албатта дар ҳамон видео тасвирҳо тамоман қаҳрамонҳое ки ғайри реалӣ ҳам нестанд. пештар ҳамон даври вай буд, ҳамон харгӯш буд, ҳайвон буд ё ки парранда буд, ҷудо мекарданд. ҳозир ин қаҳрамонҳо ғайри реалӣ мебошанд, фантастикӣ мебошанд. барои ҳамин ҳам бинед мӯяш кабуд, мӯяш сурх, ҳамон ранги табиӣ бача гум карда истод. яъне на танҳо забон балки дигар масалан функсияҳои ҳамон кӯдак ҳам вайрон шуданаш мумкин. амин вай кӯдак ба образи ҳамин қаҳрамонҳо дода шуда истодааст ки ин хеле хафнок мебошад. барои ҳамин падару модарони азиз ки албатта кӯдак бояд тараққӣ кунад, кӯдак бояд пеш равад, лекин ин амалҳое ки доим вай бидоданд, ин хеле хафнок мебошад. яъне забон омӯзад, гуфта назди телевизор мегузорем, филмҳои тасвирӣ ба забони русӣ тамошо мекунад, лекин инҷо боз таъсирҳои боз дигар ҳолатҳо ҳам ҳаст ки кӯдакро кӯдак то сини 5 солагӣ метавонад 4 забонро омӯзад. бемалол
به خطا کردن و چونکی دوره سنزیتیوی کودک است کودک طلبات یعنی همین انکشاف یافته است از مغز سری کودک و میجابد همین چیز رو میجابد یعنی برای وای آموختن زبان ها این یگان خیلی مشکل خصوص برابر دیگر زبان ها آموختن زبان مادری خود که وای وقتی که تا 35 سالگی آموزانده می شود هیچگاه از خاطر فراموش نمی شود زیرا که این خاطری مکانیکی می باشد که سخت بشود کلان شدن باز چی لیکن بعد کلان شدن آموزاندن خیلی مشکل از نو آموزاندن خیلی مشکل آهن رو در گرمیش گفتن لازم بله بله تشکر سلامت باشید بینندگان عزیز بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقل یکم بمانید بخش رکلام شما رو انتظار است شما تاکشوی پیچتابی زمان را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت امروزه ما هر کس به زبان خود سخندان گردد عنوان گرفته است و اینک ما برنامه را ادامه میدیم با همین گونه کودکانی که واقعا هم زبانهای خارجی را بسیار خوب میدانند و اما از زبان اصلی مادری خویش دور ماندند شما هم در تجربه کاری خود یا مثلا در زندگی روبرو شده اید خب مرحمت معلمه بیاید با شما صحبت کنیم شما هم همین گونه کودکان را میدانید مرحمت هنگام معاشرت اگر با کودک صحبت کنیم کودک نه به زبان تاجیکی به پورگی صحبت کرده میتوند نه به زبان روسی یعنی در موردی همین چون معلومه در بالا قید کردند با دیدن فیلم های تصویری گوناگون همون در کودک روندهای معرفتی الکی کاسته گرده است چنانه در اینجا ما گفته میتونیم کدام روندهای معرفتی احساس ادراک خاطر تفکر مثلا وقتی که رنگ های نشان میتید الف رنگ بیخی رنگ یا مانند دیگر همین الف رنگ آخی این خیلی رنگ نیست اگر در اصل گویید یعنی معنای همین کلمه معنای همین رنگ به نمی رود یا به مثال دیگر خیلی بخشندی چی که در یک خیشمان من در مهاجرت هستند کودکشان هرچند در روسیه تولید شده امروز هم در کودکستان روسیه و هم در مکتب الکا امروز می رود صنف 2 لیکن کوشش کرده ایستادند که زبان تاجیکیش را گم نکند زیرا که هنگام تعطیل 2-3 مرتبه وقتی که تاجیکستان آمدند برای سخن کردن اینجا مشکلی کشید همون کودکچه زیق شد بسیار استراب و آمد و میگوید که ما فدراسیون روسیه رویم اونجا بهترتر بنابر همین مادرش امروز حرکت کرده ایستاده است که هنگامی همین گفتگویی در خانه زبان تاجیکی را استفاده برد زیرا که آینده فرض کردیم خیلی روسیه به هم یک روز 1 سال 10 سال می ایستد باقی مانده با همسال و همشهر و من خشتبار بازگشت آمدن لازم که بنابر همین امروز من خرسندی ما از همین چی پسرچه آن است که زبانش گم نکرده ایستاده است. بسیار خوب. معلم های عزیز شما هم در تجربه کاری خود با همین گونه مثلا طلبه هایی که شاید برای همین گپ زدن آموختن زبان تاجیکی آنها کمتر دشواری میکشند دیگر زبان ها رو بیشتر خوبتر از خود کردن رو برو شده اید کی فکر خود رو میگوید هست معلم شما مرحمت ما از صنف 6 تا صنف 11 در مکتب در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقمی 9 شهر خوجند صنف های روسی داریم اکثریت وقت از با البته تقاضای زمان با تقاضای زندگی آنها به روسیه رفتن بعد من گشته آمدن وقتی که به صنف خانه می داریم روزهای اول تماما زبان مادری خود را نمی داند البته ما حرکت می کنیم با آنها تاکید می کنیم که آموختن بسیار زبان ها این خیلی خوب است لیکن زبان خود را گم کردن این گناه است معلم جان مرحمت به صحبت پیوست شوید اکنون نگاه کنید اینجا بسیار یک اشاره عجیب کردند اون نفرانی که از مهاجرت برمیگردند یا اینکه پدر و مادرانی که خود در مهاجرت هستند تو الکی میبینند که فرزند اونها هم زبانش گم شده است هم تربیتش کمتر دیگرگونه گردیده است یعنی این تاثیر همون محیط او رو برگشته باز به وطن نزد مادر کلان میفرستند آنها رو به مکتب ها چه خیلی جایگیر میکنید اون خوانندگانی که بیرون از کشور ما تحصیل میکردند و آنها باز گشته مثلا به زادگاه خود می آیند و می خواهند که تحصیل خود را در مکتب‌های شهر خوجند یا خیلی مثلا در مکتب‌های تاجیکستان دوام دهند ما نیز کارمندان شعبه معارف البته به آنها امکانیت داده می توانیم چون که
онҳо дар берун аз кишвари мо низ таҳсил намуданд ва онҳо ҳамин ҳуҷҷатҳое ки онҳо дар он ҷо таҳсил карданд ба мо пешниҳод менамоянд ва мо аз рӯи он ҳуҷҷатҳо нострификатсия карда онҳоро ба муассисаҳои таълимии худ ҷойгир менамоем ва боз бояд ҳамин идома додани таҳсили худ ба забони тоҷикӣ ҳам ҳастанд он нафароне ки аз муҳоҷират бармегарданд ҳастанд ва бо онҳо кор кардан барои муаллим мушкилӣ нест ба шумо масалан омада ягон нафар устодон аз мактабҳои миёна мегӯянд ки масалан ман ҳамин гуна талаба дорам ва бо вай камтар корбарӣ кардан мушкилтар шуда истодааст чунки забонро намедонад ҳамин гуна ҳолатам ман худ ба чунин хулоса омадам ки ҳамин ҷавонон хонандагон айни замон хеле ҳам зирак мебошанд хеле ҳушёр мебошанд онҳо чӣ хеле ки забони русиро зуд омӯхтанд ҳоло забони русиро забони тоҷикиро забони англисиро низ зуд омӯхта истоданд чунки онҳо ба ғайр аз он ки дар нақши таълимии мактабҳо омӯзиши забонҳои русӣ ҳам ворид гардидааст ки он аз тариқи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба сину сол синфи онҳо тасдиқ гардидааст дар кӯдакистонҳо низ дар нақшаи таълимию тарбияви рангинкамон низ омӯзиши забони русӣ ворид гардидааст ва онҳо ҳамин хел вақте ки ба синфҳои тоҷикӣ ворид мегарданд онҳо ҳаминро ҳам зуд меомӯзанд унс мегиранд ва омӯзишро хуб ба роҳ монда бо ёрии омӯзгорон таҳсилашонро давом карда метавонанд бо муваффақият. Ташаккур, саломат бошед. Акнун агар рафту вазъиятро ба ҳолаш гузорем, яъне бигзор бошад касе зид нест ки кӯдак якчанд забонро аз худ мекунад. Мақсади мо ин аст ки дар баробари забономӯзӣ вай пеш аз ҳама бояд забони модарии худро хуб донад. Агар не вазъиятро ба ҳолаш гузорем, масалан набераи шумо дар муҳоҷират аст, вай ба забони русӣ гап занад, набераи ман дар амрико аст, ба забони англисӣ гап занад, дигар набераҳо ё ин ки фарзандон боз дар дигар кишварҳо ҳастанд, яъне вазъиятро ба ҳолаш гузорем. Вай забони тоҷикиро рафта рафта раво фаромӯш кунад. Пас чиро интизор шудан мумкин? Ман ҳамин дафъа ҳис кардам. Вақте ки наберачам омад, хурдиаш гуфтам ки Кӯдакистон ба ҳама чиза ба забони русӣ, хочу хлеб, хочу сладкое, дай нам пирожное. Ҳамин хел суханҳоро гуфт. Ва ман гуфтам ки оянда чӣ мешавад? ҳам келинам ба писарам гуфтам ки оянда чӣ мешавад? Агар аз ҳозир муоширата бо кӯдак тоҷикӣ накунед, ин дафъа мебиёяд ман бо ин гап зада наметавонам. Калон мешавад бо одоби тарафи Русия бачаҳои вақте ки ба синни балоғат мерасанд, тамоман асабҳоишон дигар хел. Дар он вақт тамоман идора карда наметавонед гуфтам. Охи фарзанд бояд ки аввал бо забони тоҷикӣ нағз гап занад. Ҳамин як шеър додам ки ҳамина мобайни як рӯза аз ёд кун гуфтам. Шеър ба забони тоҷикӣ? Ҳа, шеър ба забони тоҷикӣ. Барои он ки хости ман ҳамин буд ки забони тоҷикӣ нағз аст кунад. ҳамин бо модараш хонд гуфт ки ман наметавонам гуфт. Ман гуфтам ҳозир шин, ҳозир ман ба ту мефаҳмонам ки чӣ хел шеъра аз худ кардан дар кор. Ҳар як мисраи шеъра мазмунашо гуфта додам. Гуфтам ки ҳамин мазмун дорад. Акун арӯи ҳамин тасаввурот темпи ҳамин хониша хотират оварда шеъра аз кун. Дар давоми 5 дақиқа шеъра аз ёд кардем. яъне худам фаҳмидам, писарам гуфтам ки дидӣ мегуфтам агар забони тоҷикӣ аз ҳамин рӯз аз хотир барорад, давоми ҳамин ҳаёташ бе забони тоҷикӣ тамоман аз хотир барорад нашмумкин. Агар имрӯз забонро аз хотир барорад, пагоҳ ҳам тарбия, ҳам маданият, ҳам рафтор, ҳамаш ба таъсир мекунад. Тамом дигар шуданаш мумкин, аз даст доданаш мумкин. ҳозир мана чӣ хегам хоҳари шавҳари ман русиянда наберашона шавҳар доданд. Наберашона худан гирифта омаданд. Гуфтанд ки мо домоди тоҷик мекунем, онҷа домод нест. бинед ҳамон кас ҳам гуфтосиянд ки мо домоди тоҷик дар кор. Онҷанго тоҷикӣ дуруст вай намекунад, иззати тоҷикӣ намедонад, муоширатҳои тоҷикӣ, иззату эҳтироми тоҷикӣ онҷо нест. Барои ман ҳамин ҷо омада шавҳар додам. ҳамин чӣ хулоса омадамон ки албатта забони модарӣ ин
забони аҷрои забони якуми мо забони якум аз худ ровадан дакони ман аҳамият додам ки ҳама гуфтасиянд ки модаркалоно бештар даъват мекунанд ки ҳамин кӯдакон забони тоҷикӣ шевои худамоя аз хотир набароранд чунки модаркалоно рӯзгор дида ҳастанд дидаанд ки чӣ оқибат ба оварда мерасонад анимин донистани забон омӯхтани дигар забон чӣ хеле ки гуфтам фарҳанг маданият оянда нигоҳубини падару модар биям ва таъсири худро мерасонад бетаъсир намемонад имрӯз падару модар бо кори худ андармон шояд аҳамият намедиҳанд лекин оварда мерасонад чӣ хеле ки ман дар мактаб вақте ки дарс мегӯям хонандагонам мегӯянд ки маълима фаҳмотар гап занед ман мегӯям ин ҳоли забони мо аст ман аз таърихи забони мо гуфта мегузарам ки чӣ қадар мардуми тоҷик мубориза бурданд зидди арабҳо зидди дигар халқиятҳо ки ҳамин забони мо пойдор монад мова мерос монад чӣ хеле ки мегӯянд забони миллат ин ҳастии миллат аст вақте ки мо забонамонро аз даст медиҳем оянда интизор шавем ки миллатамон ҳам аз даст медиҳем амин ҳисси ватандӯстиам гум мешавад ифтихори миллӣ гум мешавад амин донистани забони тоҷикӣ ин ҳисси ватандӯстӣ ифтихори миллӣ фахр кардан аз гузаштагони худа ба ҷавонони имрӯза меомӯзад бояд имрӯз падару модарон амин тарбияи фарзандонашон омӯхтани забони тоҷикӣ аҳамияти хоса диҳанд забономӯзӣ хуб аст чӣ хеле ки гуфтед лекин бояд забони худро ҳам фаромӯш накунанд барои он ки миллатро аз даст надиҳем ташаккур саломат бошед хуб марҳамат биёед аз ҷавоно ҳозир як дақиқа шумо фикри худро гӯед оянда аз ин насл агар рафту масалан ба забони модарии худ аҳамият надиҳанд аз ин насл чиро интизор шудан мумкин ва таклифи шумо чӣ бояд кард дакон таклифи ман ҳамин аст ки бояд ки ба ҷавононе ки дар рун аз кишвар таҳсил мекунанд бисёр забони тоҷикиро бояд омӯзанд бо онҳо чӣ хел омӯзанд ки муошират бо забони тоҷикӣ бошад аз ҷониби волидайн волидайн вақте ки аз онҳо ҳолпурсӣ мекунанд албатта бо забони тоҷикӣ ҳолпурсӣ кунанд вақте ки ҳолпурсӣ бо забони тоҷикӣ мекунанд албатта ино чӣ мешавад ба хотирш мебиёд ки ино ки ҳастанд тоҷик ҳастанд ҳамин аст як роҳи чи пешгирӣ кардани ҷавонон аз фаромӯш кардани забони худ фаҳмо марҳамат ман хеле забони тоҷикиро хуб балад ҳастам сабаб ин омӯзгори мо ҳастанд ва худам омӯзгори забони англисӣ бошам ҳам бо забони тоҷикӣ фасеҳ гап зада метавонам ва сабаб мо омӯзгорӣ ки гуфтам дар мактаб моро аз синфи 5 то синфи 11 аз фани забон адабиёт дарс дода буданд ва ин аз мо омӯзгорон ҳам омӯхтани забон тарғиби забони тоҷикӣ вобастагии зиёд дорад он кас ба мо чӣ гуна тарғиб мекарданд аз ҳар як шоире ки мо мегузаштем аз фани адабиёт хондани адабиёти бадеиро ҳатман талаб мекарданд ва ҳамин сабаб шуд ки ишқи мо он хонандаи сустхонтарине ки дар синфи мо буд бо забони тоҷикӣ иншоро фасеҳ зебо нависта метавонист ва имрӯз мутаассифона бовар кунед хонандагон иншо дуруст нависта наметавонанд ва ман аз ин хеле ғамгин мешавам зеро ки асарҳои ниёгони моро бо забони тоҷикиро дар Европа тарҷума намуда онро омӯхта истоданд Садриддин Айнӣ буд Абуалӣ ибни Сино буд падари тиб аст ва ба ҳамин он ҳозир он хонандаҳое ки ба назди ман забони англисӣ омӯхтан меоянд мегӯянд маълима забони англисӣ дарси иловагӣ диҳед ман аввал мегӯям ки ман бо як шарт забони англисӣ дарс медиҳам аввал забони тоҷикиро меомӯзам баъдан бо забони англисӣ ба шумо барои чӣ мубтадо дар забони англисӣ ҳаст ё дар забони русӣ ҳаст хабар ҳаст ана ҳамун 10 ҳиссаи нутқ ҳаст саволҳояш вазифаҳояш як аст вақте ки шумо забони тоҷикиро меомӯзед ва ин омӯхтани ин забон ҳам осон мегардад ба шумо ба психологияи кӯдак вақте мо ӯро шояд камтар маҷбур мекунем ки забони модариро омӯзад ва кӯдак шояд 15 сол аст 14 сол аст мо вақте ӯро маҷбур мекунем ки забони модариашро омӯзад ба рӯҳу равони ҳамун кӯдак таъсир карданаш мумкин ин гуна муносибати мо албатта чӣ хеле ки мо вақте ки дар бораи ташаккули як кӯдак мегӯем ё ки як шахсият мегӯем ҳатман вай омили ҳам биологӣ дорад ҳам омили ҷамъиявӣ дорад чунки ҷомъия вара тарбия мекунад ба воя мерасонад албатта барои омӯхтани дигар забонҳо чӣ хеле ки дар инҷа қайд намуданд донистани забони тоҷикӣ аз ҳама чиз муҳим аст чунки дар яке аз шохҳои илми психология когнитивӣ аст яъне ки психологияи омӯзиши равандаи маърифатия дар бар мегиранд ҳаминҷа қайд мекунанд улимои соҳаи когнитивӣ ки агар чӣ қадар маълумот яъне ки луғат ба забони тоҷикӣ зиёд бошад дар бача дигар забонҳо ҳамон қадар тез аз худ мекунад яъне ки дигар мо имрӯз мебинем бисёр одамое ҳаст ки забони русиро медонад
забони тоҷикро кам медонанд. вақте ки мо савол метем вай ба забони русӣ мефаҳмад, не ки ба забони тоҷикӣ фаҳмонда наметавонад. яъне ки ҳамин нишоне ҳамон аст ки ҳамон фонди луғавиш масалан аст. албатта вақте ки забон меомӯзад ё ки мо маҷбур мекунем барои забон омӯхтан, албатта таъсири хича мерасонад, чунки вай бача шавқ надорад, вай бача мисол ҳамон чизда майл намекунад, аллакай таъсир мерасонад бачада, мумкин ба омӯзиши ҳамон раванди бача таъсири худша расонад. не ки албатта ҳар як забон ҳар як чиз вобаста бар таърихи миллат вай хилаш вай характери бачаҳо таъсир мерасонад. шояд бо ягон рӯҳи ҳавасмандӣ ӯро тарбия карда мумкин аст ва дар ҷанбасти барнома пешниҳоди худро ҳам гӯед ки бо ин гуна кӯдакон чӣ хел сару кор гирем ки воқеан асаби онҳоро халалдор накунем, ҳолати психикии онҳо вайрон нашавад. дуруст баробари омӯхтани дигар забонҳо, чуне ки мана қаҳрамони мо қайд кардан ва таҷриба мебинем, арзишҳо, маданият, услубу одоб, ахлоқ дигаргун мешавад. баъде ки наврас мешаванд ё ба қад мерасанд, баъд бедор мешаванд ки ин на рус шуду на тоҷик, дигар пайдо шуда як пури ваямни. ё ки мана маълима инҷо мисол оварданд ки барои хонадор кардан ба мамлакат оварданд, ба ватан омаданд, нахостанд ки аз ҳамон чӣ бошад, чунки маданияти мо, арзишҳои мо инҳо нотакроранд, ино фонди тиллоии миллати мо ҳастанд. нигоҳ доштани ҳамин вақте ки муошират намешавад, миллат гум мешавад, нест мешавад. барои ҳамин ҳам нигоҳ доштани забони тоҷикӣ аз хурдӣ аввал забони модарии худро омӯзад, баъд дигар забонҳоро омӯзад. омӯхтани забонҳо дигар мушкилӣ надорад. мана маълимаи дар инҷо шахсоне ки ҳастанд то 5, 6, 7, 10 забон медонанд, дар натиҷаи омӯхтан. барои ҳамин ҳам яъне барои омӯхтани забон ҳавасманд кардан лозим. ҳавасманд ин ба монанди на ин ки тӯҳфаю дигар чиз, балки ҳамин ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад. кӯдак ба мо мегӯяд, ман вай мегӯяд яблока, ҳамин тоҷикӣ чӣ мешавад, ман ба тупа метиям, вай маҷбур барои талаботи худашро қонеъ кардан, вай себ мегӯяд. ана ҳамин як калима, ду калима, се калима, вақте ки то талаботи анамин чӣ нашавад, омӯхта намешавад. кӯдакҳое ҳастанд ки бо имову ишора талаботи худро қонеъ мекунанд. модар ба ишора мекунад, модар медиҳад. нутқи вай ташаккул намеёбад, зеро ки вай бо роҳи осон талаботи худашро иҷро карда истодааст. вақте ки модар талаб мекунад ки то номашро нагӯяду вай ҳамон чизро намедиҳад, он вақт дар вай талаботи нутқ кардан пайдо мешавад. кӯдаконе мебиёранд ки мактаб рафтанашон дар кор талаффузи нутқҳо нодуруст, кӯдакона, ё ки чуроне ки мо мегӯем нутқи эгоцентрӣ мегӯям, нутқи кӯдакона. ана ин дар натиҷаи муошират накардан мо вазифаи калонсоли мо чи аст? нутқи эгоцентрӣ бача пайдо мешавад, нутқи худаш аст. ба монанди ана мама мегӯяд ё дигар анами нутқи дурустро кӯдак аз калонсолон меомӯзад. вақте ки мо муошират намекунем, гапзанон намекунем дар кӯдак, ин чи ташаккул намеёбад. ба ғайр аз ин дар кӯдак аввал нутқи дохилӣ ташаккул меёбад. инро нутқи импрессивӣ мегӯянд, дохил ба. тахмин кунед вақте ки шумо гап мезанед, кӯдак лабонашро меҷунбонад, баробари шумо анамин талаффуз мекунад. баъди он ки чуроне ки маълим гуфтанд захираи луғавӣ, фонди захираи луғавӣ зиёд мешавад, ана баъд бояд нутқ мекунад. барои ҳамин ҳам нутқ асоси тараққиёти ақлии кӯдак аст. тараққиёти ақлии кӯдакро мо аз муоширати ӯ, тарзи фикронӣ, тарзи мулоҳиза мо муайян мекунем. барои ҳамин ҳам албатта нигоҳ доштани забони модарӣ дар куҷое ки дунё набошад, мо фахр мекунем ки бо либоси худ, бо анъанаҳои худ, бо арзишҳои худ ки инҳо нотакроранд, инро ҳеҷ гоҳ гум накунем. бигузор вай дар амрико бошад, лекин бо забони нафси худ гап занад, бисёр одамо ба вай шавқ зоҳир мекунанд ки тоҷик аст.
با زبان لفظی تاجیکی گپ میزنند. برای چی مهم است؟ این چیز البته مهم است. نگاه داشتن همین بایگری ما البته مهم است. تشکر، سلامت باشید. همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقلی یکم بمانید. بخش رکلام. بینندگان عزیز، شما تاکشوی پیچتابی زمان را تماشا کرده ایستادید و موضوع امروزه ما هر کس به زبان خود سخندان گردد عنوان گرفته است و قسمت تکلیف و پیشنهادها هست. مرحمت، وقتی برنامه ما قریب به آخر میرسد، پیشنهادها داشته باشید وابسته به موضوع ما میشنویم. مرحمت، شما گویید. در سیمفوی روسی فن زبان دولتی ساعتش بسیار کرده شود. باید محفل ها، برنامه های غیر تلویزیونی نیز با زبان تاجیکی باشد بهتر میشد. تشکر. تشکر، سلامت باشید. مرحمت شما. دنیای کودک خود را با تاجیکی باید بنیاد کنیم. این وقتی که زبان تاجیکی را نمیداند، وقتی که از گذشتگان خود با خبر نیست، وقتی که نمیداند که نیاگان وی که بود، شخصیتی او دیگر می شود. همین پدر و مادر یک چیز را باید درک کنند که آنها مجبورن فرزند خود را، شاید یک شخصیت کودک خود را تغییر میدن و فرزند خود را همچون یک فرزند تاجیک اصیل شاید آنها از دست دهند. پیشنهاد من همین بود که بگذار کودکان آنها دیگر زبانها را آموزد، ولی زبان تاجیکی را نیز فراموش نباید کرد، چون که این زبان مادری را پاس دارید که از مادر ورا میراث دارید. این زبان به ما از گذشتگان، از نیاگان میراث آمده است. ما باید این را به گذشتگان خود، به آیندگان خود، به فرزندان خود میراث داده توانیم. بله، تشکر. شما مرحمت. پیشنهادی من به مادران جوان، پدران جوان چنین است که هم حاضر خیلی که در صحبت گفتیم بسیارتر فیلم های تصویری، برنامه های روسیه در بارش گپ زدیم. من بهارستان به برنامه های کودکانه بسیار هم تربیوی، بسیار هم فیلم های تصویری که بچه ها همه خیلی تربیه نغز میگیرد. و من این بیبی کلان من سخنشان دستگیری میکنم. همین یک جوان زن از روسیه 4 دخترچه گرفت آمد، گروهی من بداد، گفت که من این دخترچه های آیندهش حاضر گویا که دست شما مونده، من از آینده اینها میترسم. خودم مادرم روس، پدرم تاجیک. وقتی که مادرم مرا پارتوفته رفتم، من بیبیم کلان کردم، یک خوشبخت زن شدم. خوشبخت زن شده، من 4 فرزند، شوهرم تاجیک، زندگیم نقص. وقتی که رسی رفته 4 فرزند، 4 دختر تولد کردم، آینده اینها منو به تشویش آورده. من تاجیکستان با آمدم، خودم از ناحیه اشت باشم هم من می خوجان با آمده زندگی کرده. میخوام که دخترهای من زبان تاجیکی نقص آموزند، آینده هاشونه مدنیت و فرهنگ تاجیکانه با مدنیت با فرهنگ کرده مثل من زنی خوشبخت باشند. برای همین وقتی که من همین دخترچه ها به اعتبار داده، آنها با نطقهای برای همین سخنهای شیرین تاجیکی، شعرهای تاجیکی نوگان ما آموزاندم. مثل که زبانی سعدی و حافظ، زبانی رودکی هستی، با ما علم و ادب آموز، زی دوری کودکی هستی. من همین مصره وقتی که کودکاش رفتم مادر بگفت، مادر با من آمده هم رحمت تحسین گفت، هم از خرسندی گریه کردی فرزندوی من حافظ و سعدی به خاطر آوردن. فرزندوی من از همه بی بهاترین همین نعمت به دست آوردن. تشکر. من از شما راضی. سلامت باشید. تشکر، سلامت باشید. مرحمت معلم، در فرجام برنامه پیشنهاد شما رو میشنویم. امروز سروری کشورمون، سروری معارف پروری کشورمون، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همیشه در پیام ها و برآمدهای خود درباره زبان آموزی، زبان دانی مصلحت های خوب میدهند، زیرا که جوانان باید بغیر از زبان دولتی خود باز زبان های روسی و انگلیسی را خوب دانند. از این لحاظ ما به مؤسسه های تعلیمی شهر که از وزارت معارف جمهوری تاجیکستان 400 واژه سر استعمال وارد کردید،
اون رو تقسیم کرده دادیم و خواهان اونیم که همه آموزگاران بغیر از زبان دولتی خود باز از روی این واژه سیر استعمال کلمه های سیر استعمال استفاده برده زبان های روسی و انگلیسی را نیز آموزند و من به همه مادران و به همه جوانان روی آورده گفتنی هستم که البته زبان دولتی خود را که اون همیشه ورد زبان هر یکی ما می باشد اون را از خاطر نبرارند و باز برای زبان آموزی نیز اهمیت جدی دهند زیرا که در آینده دانستن زبان و تکنولوژی نوترین برای حیات ما مهم می باشد. академик бобоҷон ғафуров барои исботи он ки миллати тоҷик забони тоҷикӣ зебо дорад назди иосиф виссарионович сталин рафта буд. сталин гуфт ки ҳамихи миллати тоҷик вуҷуд дорад, исбот кун. барои ҳамин он мушкилиҳое ки академик бобоҷон ғафуров мушкилиҳое ки кашид барои ҳамин исботи ҳамин забон то ҳамин ҳиндустону арабистону покистон ирон ҳама материалҳое ки جمع آورد اثبات آن بود که زبان ملی تاجیک زبان از همه قدیمترین است و آن را نباید از خاطر فراموش کرد. کتاب تاجیکانی که امروز برای هر یک مردم شریف تاجیک و تاجیکستانی از جانب اساسگزار ملت برای هر یک عائله پیشکش کردم. من همین کتاب گرفتم، من بسیار هم فخر کردم. خوانند در رف کتاب های ما در رف جوان های ما نیستد و باید که روی میز باشد، روی دست ما باشد، خوانیم، از اصل خیش دور نباشیم، با خبر باشیم، خیشتن شناس خودآگاه باشیم و بسیار یک چی عجایب یادآور شده. تشکر از شما مادر کلان که امروز من به خود پرزیدنت ما رحمت کلان میگویم که همین کتاب بزرگ برای هر یک عائله پیشکش کردم. یک تا عائله ما و 4 کتاب نصیب شد، هر یک فرزندم. دوم پسرم که من با فرزند خودم مکتب‌های روسی نمیدیم، بگذار همین مکتب رقم 7 چه خصوصی من همینجا دیرکتور مکتب بودم، سرمعلم. همین مکتب خواندو از همینجا علم شده برایت. یک نسخه دیگرش رو به روسیه روان کنید با اون پسری که در اونجا فرزندان. بسیار خوب، بهترین. اکنون برنامه رو جمع بست میکنیم. بیشتر زبان آموختن در امکانیت‌های بیشتری جهانی را باز میکند. افضلیت‌های بی اندازه دارد، اما دو چیز را درک کرده توانستن لازم. این زبان آموزی و فراموش نکردن زبان مادری. امروز از زباندانی فرزندان و نبیره های به خصوص مهاجران خود خوشنود می شویم. گاه با افتخار می گوییم که زبان تاجیکی را نمی داند و با ما با زبان روسی یا انگلیسی یا آلمانی و غیره و هاکذا گپ می زند. از خاطر نبرارید. با فراموش نمودن زبان مادری بسیار ارزش های بی‌بها را از دست دادن ممکن است. بنابراین هنوز که فرصت هست سری این موضوع جدی و دوربینانه اندیشه کردن لازم است. این پیچ‌تاب زمان. برای اشتراکتان تشکر. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.